wabiposting ese reka ndebe basi wumvise ijwi ku yindi ncuro uchumenya ko chibudenga Nyuma Simba from city from south now ndakujyawukanye mu gihugu cy'u Rwanda aho umwe mu baririmbyi basanzwe babikora neza umwuga wabo wo kuririmba aho ndavuga umuririmbyi yitwa Yampano now aho hari video novuga iri kuvugisha abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi ikaba ari iyi n'incuro no kubwira ko ni nyuma ya Kaboss for Lil mu Burundi hama hagakurikira umwe mu baririmbyi uwo no kubwira ko novuga umugore madamu wa Satbi Mr Abubakar Karume video zabo kuja ku mugaragaro video yakurikiye niyo umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda nayo iri kuvugisha abantu iyo video akaba yifashe amasanamu bari kumwe n'umukunzi wiwe bari mu byo bari mumva wararezwe nshobora no kuvuga mu izina rero ni video ziteye isoni cyane ibyo rero bamwe bakaba bashobora kuvuga ati biravugwa neza ko video ari we iyoba yarayitanze ariko inyuma y'ivyo video imaze gusohoka kuri stati yiwe ya WhatsApp aho yashoboye gushira ko amajambo ameze nkaya reka ndabasomere mu nyuma cye tugaruka yashoboye kwandika ati ibuye ryanzwe n'abansi nibyo ryabaye imfuruka ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse cange gutandukanya abimana yamuje ya Kinyarwanda rero mumbabare cyane kubona cyashoboye kunanira hama novuga yuko mbe ibi byo babiri mu byo abaririmbyi canke abantu bari muri entertainment bakoresha muri system zo kuupdatinga canke zo kuvugangwa ku mbuga lena oje ntabyo nzi rero ndashaka commentaire yawe uyisige aho munsi mbe ko abantu bamamaye cyane ibi bintu bakunda kubikora babikora kumvonya baki rero reka usige commentaire yawe ya Just Simba from City aka Bin Laden Sharp shooter kuri Eric Burundi TV nimba utariga kana subscribe ukomeze kuronka ama update ya news atandukanye murakoze cyane.